May lagu ano ba? Puta ko na. Ulan. Oke. Kan gobitan bayang, gomangan ya. Nah, gomamat kan. Yo, oke. Aja. Ako na kita. Dressing. Oke. Kaya na muna kita na. Apa lagi puno no? Ora pa. Hey. Jangan terwata deh. Sangat. Oke. Sebuah lagu. Lagu kan luar daerah. Ya. Lagu nasional. Oke. Ya dia tadi tinggal lagu yang dari sini. Ini dia permintaan lagu kita namanya Dut. Oh. Serius dah. Ini lagu nasional. Oke. Lagu nasional. Yes. Bendera dong lalu. Bendera. Begitu. Ini lagu nasional. Aja lah, sekarang dia masuk kemana? Hari masuk mentawat. Harus mandai mo. Lagu nasional. Lagu luar daerah. Oke. Udah, wah. Kamu. Sebuah lagu. Miliknya luar daerah, lagu nasional. Masuk. Lembong sagu sagu rasana. Lembong sagu ibang roti ado. Hai. Cat banget. Lagu daerah ya? Lagu luar daerah. Lagu luar daerah juga. Iya. Lagu nasional. Ini mai bang. Ketawa aja. Hai. Nakari kong lente, orang menangganan. Cat dong. Main kita kalau tempat menget na. Maju bang suatu kembali lah. Ngomong. Dari yang kita kalau kawan. Ya, Isi kami berurusan dengan kami. Kadang kami bisa membantu. betul. 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 Again na kita kaget. Katakan mo kaya kan. Jadi, gue begitu kendai senang mati ki. Lu kasi mo cerita ke kami. Ya gue mo. Imbang ilo muna na. Imbang orang lu kan cerita. Dia sudah mati. Manggak mo ko din. Kami siap mag-gestion. Anakku jadi makahon dia. Pagtakal lang. Kung sa may katakal ganda. Ay mo siya game lagu day. Tenang mo siya kaya. Basta kaya na mahon niya. Ako diwa sa gabi. Pwede ka, pwede na Go. paano. Weh. Wag kami pe makasama. Wala. Again bang ko. Lahat. Siguro ano yan ka. Go kumbah ni apotek, rumah sakit, ibu dan anak. Bang mang dia. Era, nak kita. Hindi ko wala mo sakit. Bakon bang ko paminak na. Nang nanaan ni, Okay. anak na le. Ni kare, posadu ngomong kumbah. Cuma na saya sehat. Seminggu lewat na saya sehat. Dari kami habis picakan ku, kumbah mo mi pambong kebak. Ya kan no mang no ka ni raw ni. Ini namang gelam na dito eh. Nangangan. Orang nak sombong Kumbah kan mawana. Oh, pambo. Tengah anak kan tahunan ni ko. Makaon yan ni ko. Keto ko nina. Ingin natin nina. Oh, ingin natin na. Tuko. Kayo ning dati takaling Bukat ini. Ang beta ngo, bibetaan. Oh, tang beca nang golot dua betul kau beca. Lengkap mo. Ngulang ka pilolon. Dia mana? Beca mana ora Makna len beca ni. Lukahan mo kan Dari Muna ingin natin ang pambonday. Bakit picaw itu humang na to. Pas ingin natin deh kate humang. Kalau nawangi bisa alam kami, ibon. Wak mana deh wak anak muda rencana kami makan. Dari lo masara de buku mende anak muda, tidak na. Yakin aku, imo ingin natin nande. Iya. Ingin natin dari mandeh na. Sepambal lama. Doon naman katibingan natin. Oh, tama. Oh, tama. Oh, lagi. Oh, aku. Hindi ka galing bang anak ko. Anak ingin natin mandeh bisa mangila. Gusto ko mana ora? Kukusokan. Wah, aku balik mau japo kan salam naik. Kali ni na. Balik meronda ini ko. Katakan ni makna, anak kita dok pambo ingin nate. Makna ingin nate gare dok makna. Kalau kita bersalam lagi, kalau anak semura si mendewa kayak lingku dah. Anak lain. Ingin nate anak dari mandeh na. Malaga bang ila. Anak ko di natin. Saan bang umaki? Oh, na mo yatin natin. oh, aku pe. Wali kami ang anak mo. Pabal lang mo. Anak. Ay. Engit na nga din.
akikat na to. Ya. Yeah. May kunin ito yung anak mo lang. Ang ima ka tingin na. Jadi, Ubiya ina. Ako. baca kan begini mimak nada ya. Ni gune anak tanda yang nadi. Mak nagupak no takal guno. Wala si Jaka to ko. Inamin ko pa. Tenaga, law sang lapang poli. Poli. May poli ko ro. Kung ba yan naging lagi? Ay, mak nada ya. Wala ako. Muna ba bilang na kondak to si. Wala man. Ako na yang pang ni. Memang ko na hebat mana. Oh, lagi. Kau naman ko so. Itu masalah gasket. Mana? Masalah gasket. Masakan. Bukuha man go. Gen, ngomong lunto. Jadi kunin mo anak ay nagudang na anak mo din. Tao mga deden. Jadi, kumumunde ka mo nan mak. Ora lagi. Ako lang magbuka ini lang. Ha, munde din na. Sabi lang mo ng kala. Ha, munde. Nanam ka ng bahaya to gura. Ora mo ginamigay siya mo ke. Ulang Nagkamande dai. ulang tempat. Ginan ko ito dahil sila. Ya bagian Pak Go, menambuhi jari kuang. Wala nang magiga ito ko. Kaiboy lagi nito dali. Gue. Lo pa sa tiga igren. Lo sa tiga duda. Bagus deh. Jadi cakap gini mo. Nipe mate. Kali kalau ada beberapa patah kampung pun kalau mate nipe mate. Ah, Ini Islam ora. Bakat tuyong. Buku Gegalahan na orang kotok. Go nipe mate. Ah, itu begini mo. Mande rapat. anak sehat. Anak sehat. Oke, di mata aku. Si tuan bilang ko, ya, sisinyang ya. Begini mo usahakan. Aku bilang ko, tapi aku ya nguntuin pa lang magamang. Kene kira. Nan, kumumunde mo nan mak ni. Kadang saya mang lihat tu huwa. Kan put siya mate. Weh. Mana? Kene to. Kaya ba umur en? Ulang daw kaya kita ceritakan eh. Tadi ko. Hindi mo sa Kita kanya. tawang di ba, Chef? Asa ulang punguan mak na ito to. Ya. Toko ka magkali ka ingin na. Kawan mas lupa kan 2 kilo. Ingin ko pesawat. Tenang. Toko ka na mudik. Bang dosa, lot. Tahu lo lapangan na. Bang dosa, lot. Aman-aman kata. Nan mo kumumunde nan. Ulang mo. Lewat ako. Ya, kai pina pasatun na dago rin. Dot go. Ambuwe ano abe bukas kai. Go pas gue. Lo mang tengan mo ang di. Gue yang terjadi. Pakai grup kayak gue. Gai Duda. Ada Duda. Facebook kalot gue na Facebook. Grup Duda. Enak. Cari-cari Duda. Dari jodoh. Cari jodoh Duda. Aduh. Ini kau nak dicok mana kan? Ay. Tak. Kau kata mengajar anak mo dito lagi. Ora. Very true we. Wala na wakil mo ko. Na anak na siya atin na yung namando. Ya, gusto sa kita, din kan? Una, wala eh. Anak na siya atin namando. Ya. Tingnan si Mando. Anak ganda na natin ko kami. Kailangan na po modern. Dapat modern.